shobangirirwe I love you. kurungi twakutangira eshaha neza Agacencwire ebiro byokwezi nebiro 31 kwezi no kwa munana umwaka 2025 turiyo tuhendera okwezi turukuza omukwezi okusya. Serena Nuwamanya Loyce Gavah nito turabentu kutwara mu Gacencwire agutwatebekanitse mwebazi yobu ntuza kwakire mtu ya makuru kuturagaruce twije na makuru ombwejwire. Agacencwire kireki mukuru w'entebe yakashatu hawe gomborora ya kikagato muri singiro akwatanise n'abatura batuntumuro mukikuro munju mukamwana mutano wawe yesa abakazi bashatu bana ogoro bari mukombe Polisi muri Kasese bariyo bacondoze birugirireho kufa ko umuvuji wa Rore okurwo muri Democratic Republic of Congo edemoroka yatusobanura kusawa beach tundu driver wayo nejogera ko naye ngayogera burungi Igabusako begwireho itaje rindi omuruhweju district so ni sima munonga okwaza kuseteka tekujaba byaba customers banyu amakuru ombwejwire abatura bakwatanise na mukuru w'entebe ya kashatu abwegomborora eyakikagate omuri singiro batuntumura omukikuru okurwo munju mukamwana ayiba mukwatireho arukombeka omukazi ogu abire narara omumaka g'abandi n'abana be bwanyuma ya nyina zaro kumutahirira akambenga omunju. Topista nampijana jirangwiba Victor Kundo hakamsindikira sente yagura proti ate yatandika kumbeka obwari kuhweru habatura bitwiyabire yamara kumbeka ibakamuterere sumaru kumutinisiriza ngo argo munjeji kitari yecho naija kumushanda jiritaka ahabo boba no kutina kwitwa omukazi ogwa kargo munjeji nukumshija kureta munyina namazire na yasindika sente zo kuremiti najigura yagira ngo ndalika abantu n'abaralika abanyombekera bamazire kunyombekera twagure nyigi twatamu twamazire yagira barosere kiroto endagano bakujiba kuyamazire endagano naji mwereka yagira we bari kubika cyara bawe rero bishate endagano yabo namuterera namufashira endagano bogimburize nibwebura yangira ngweno ninyende endagano yanjye namugira bumbuze endagano kastaba mpira nankeje abatkolire endagano bari yajenyewe ninyende endagano enku Uganda cheija atakugira tibeni ngo wajabundi mukatoba bene Uganda tamu yawe kugire ki ngomba kolisha yaba ndarugambo tayo uya mugira katombe kwache roha tabani wanje tindajiruka mwendo tayo asha munonga kushanga omukamwana yayombe kirenjo topista katweta twena bachara kazi bamu twamushondere bihimba twamushondere bitoje
abashija bayekwata bayegura emiti bayombeka enju yawa hasa tukashanga mukazi yijire kugaruka mu makageye tukashanga mazima nyina zara ari kuremera mu nju yeye eco cyo kibere nshishasha muno Hanyuma y'abaturo kureba ko mukazi ugabire nabona n'abana be bamwigitsireho batebazo wa RDC uko RDC kuragira mukuru w'entebe ya kashatu hawachikagate okucondoza enshongeje izo bari anyuma abaziyohora urukiko rushitamire ruhiro mukikuru gw'esabitemo yonka okurwo mu njeji kandi bamukoresa n'endagano somwe n'umukazi kazire yakira ofisi ezo niwe nashara mu gaciyama n'ofisi nano gushoboza ubunyine kora rusache kumara umukazi kade kuba batira umuntu wa mwihamu bamuhereza ubwirizamo isandemo akuronda haratu dene na mukama wenzo umukazi kukarukundo kumuzu yeye so abataka n'abasima baherusizi n'abasima turashenya makaga bana mutani wawe yasa abakazi bashatu bana ogura buri mukombe niwe kakoro refuzi ijo walemerwa mu tabani wawe iwe ngeno bwe ingaho mukazi akahendeka n'emiti yahendeka yayegura amasafuriya aratiza no kutiza gutekera abakozi abahanju ngabanja iwe konka government kweboneye uwo mukikurogu ntagira ngo cyamuresera umunju yo mukamwana yeye kabaneterwa amizi na mnongo mu bwire bwenjura umutunga gukanta yanka ibintu byagende safuriya zagenda kimwe naza kubitwara nasindikira mutabani wanjye arya heza namusindikira yari ukwanyuze kangwara nukuba babikora kubona akayi nenshi umukazi arikombe kenshi umukazi atakatira inzu ire kubagira ugirimo inzu na nyamwe yazo rebo umutabano wanje ni marata ashimuriye kuba yatwigo mizi umwana kabira tahamu ado mwana kuyagarukine nani ate ikayamwanga umwana yashaka kumbwira inzu engineer yarataha kandi nasima abantu bona bijano kutwatanisa ngafanye niyo kintu kindi kureba chamani munongo niwe Lydia ni mama konka bweshonga nkeje mpa ariteko kore kibanja kitaricheye Ndrusu Nuwamanya webare Ruthin tugumuza mu namakuru polisi mu Kasese eriyo necondozo kufa ko mshija enzarwa ya Kongo washangwa ferire omumotoka nyakufa yamanywa nka Katisa Kabasu omyaka 52 enzarwa yabukuna omuri Butembo omwihanga erya Democratic Republic of Congo Umugenzi abiri navuga imotoka ye kandi aferire mu town ya Kasese banyuma yo kupakinga ngo abanza aruhukeho. Kuagisha pale gari tunaenda mpaka tunatoka na vende mpaka Kasindi. Tukiwa pale Kasindi tulikuwa na tusangana. Tukengana tunangamuka nafanya byake anapeleka hiyo mapapia kule edemoroka yatusewa no kusawa beach tundu driver wayo nenjogera ko naye ngayogera bulungi nagamba naye njagala kusula naye njagenda sawa 10 nengamba kale nagamba ndi mutabani wange agenda sula wabweru era mutabani yasuze wali mabega na netukuma naye kati muzenga bada subiziza nti ajja kusimbula sawa 10 nezituka sawa 10 nemu nesanga mutabani wo wali nemugamba naye we basenyonga zituse sawa 10 nemu ngumzenga yagambe ajja kusimbula ku sawa 10 chichi nagamba obude bugenze kamuzukuse banyuma yo kuhumuraho kubagire kumwimisa abashanga fire era bwe yamuzuku bwe yakute kisumurizo nakijja mu sawo nagurawo bwe yamaze okugurawo nagamba papa nebuuza chichi atenga tuli babiri tuli yawo nengamba kandabe nendaba omusajja ngaguddeyo ate kulaba moloka ya Kongo wali ebirwadde nengamba sijja kumukwata kuba okukola ki nengamba tugalewo naye ali bubi. Superintendent of Police Nelson Tumshime umugambirizi wa polisi omukyanga kya Rwenzori East yahame makuraga. Polisi ya Kasese CPS yafunaho omushango ogwa driver ogwokufa okwa driver omwe omanyirwe ha mazina ga Kambasu Katsitsa Kinini ow'emyaka 52 y'obukuru
kandi ogu abere radio mutuze wa Butembo mu Democratic Republic of Congo. Ogu nikiteberezebwa ngo abere na ruga Congo ari kuza Kenya kandi abere hekire kokowa tanizi 28. Umubiri gwe gwatwara mu irwariro kuceberwa kumanye cyakubasa kuba cyargaho kufakwe. Gashakwa Gilbert Muhanguzi. Mwebale Gilbert Muhanguzi. President Yoweri Kaguta Museveni atongwize Valley University of Science and Technology mu Bushenyi kandi naenda abari kujebembera okuma omutindo no kwebembeze bya science na technology. Ebibire honyumwa abaziyo ahamukoro gwo kwakire baruha ningashata ebirene hamya University ya Valley University of Science and Technology okwetongozi bwo kuzaharengo rwihanga n'ensi yona okushomese bya science na technology ya may be amended by the appropriate organs of Valley University of Science and Technology with the approval of the National Council for Education and myself. Orukuristo cha National Council for Higher Education Professor Mary Okwakolu omuchandikwe ecishomerwe Athababo Muganzi azirengo Valley University ekachondozo bwa yashangeine ebirukwetengesebwa okwebwa chata. It requires the university building holding a professional license to at least within 3 years before you graduate students to apply for a charter and accreditation. Satisfaction with the progress and design, implementation and maintenance of the academic and administrative systems that conforms to the standards established by the National Council. I think a charter, university charter, is a legal document which is given by a government. However, in India, it will go government of Uganda or a recognized authority that establishes or recognizes the university. Omuhwezi wa chancellor wa university Dr. Enos Rwashema agizerengu okuhebwa chata ni dalili ndombye ntunguka ya university. This charter is more than a document. To the university, it is a declaration of maturity and passport to unlimited academic innovation. Mzee William Mukira owatandikiraho university asimire President Yoweri Kaguta Museveni abo kutungura ebyo bwegese. Tumweke Museveni. Twayeta Museveni yatuhuriza Prime Minister. I am grateful. Kujambo na yakunyanga kwa hopana mkufu ngari nepa endo pako okekorwa kendo kwa kunyika hili na Museveni. Waheza kutunga waja uyukuta washendererwa otakayiwa rwanda kogatwasena kuongeraho waheza kutunga otakayihindusa. It is true we got a charter in 9 years, but you see what we did was achieve the minimum requirements for a charter. Omujenyi mukuru wa Professor Eric Sabiti agizirengo kutunge baruheji ninga shchata nicija kuhera bejo kukora kurunji. Omwatu ngachata mwine right kusharinga sente za government. Iti nchigamba with evidence. So hati mwemuja kushala Central government ngwebayanga abomwa at their standards. Valley University ekatandika emyaka 13 hingwire kandi erya hamusinje gwo kushomesa science na technology. Amakuru agagasha kwa Abraham Muganzi. So much. Let's give a big hand of applause. Mwebade Abraham Muganzi, Minister w'ebyobwegese n'emizano kandi ari mukamukuru w'ihanga naenda bakazo mu district ya Kisoro okutamano mirimo yabo eibarukora kibahwero kubasa kwebisaho kutare kurera engaro bakategereza abashija babo.
Obutumwa bwa Minister Janet Kataha Museveni bushomerwe Allen Kajina chairman w'akakiiko k'emyoga ninga State and Vocational Education Council mukoro gw'abakazi ba Mothers Union ogubire hari St Andrews Cathedral Sesame Church of Uganda diocese ya Muhabura mu district ya Kisodo. Scripture encourages women to grow their household incomes through hard work. Ibi byanditswe bidutera imbaraga nangwa kwigisha ko buri umwe akwiriye kugira inyinjiza mu rugo rwe. Farming and trading which is profitable. Guhinga no gucuruza bifite umumaro. Mu butumwa bwe Minister Janet ashabire bakuru b'amaramizo okushomesa ababazire obutosho kukuza abantu mu dini. We have the responsibility to demonstrate God's perfect will for the family. Dufite inshingano yo kwerekana ibyo Imana ishaka mu miryango yacu. In this scripture, God clearly states that our leadership begins with the family. Ngo yemwe ibyo mu mago yacu ngo tugerageze kuja turareba ngo abatware bacu nabo badufashe. Kuko turi gukura abana bumwe dukuzaga abana ugasanga umwana w'umukobwa niwe twigisha buri kimwe. Orukura ekibina cha Mothers Union omuchange cha Western Lay Kanone Jine Nyonyozi Magezi ashabire government okongera amatendekero g'emikono omu mareberezo mu ihanga. We request to establish a fund for setting up skilling centers across the 15 dioceses of Western Uganda region. Dufite ibizibu jizi high technology ziri kuza za computers amasimu ababyeyi twifuza kureba uko twaguma turafasha abo bana bacu bakabikoresha ariko mu buryo bukwiriye kibareba ibindi kuko ubu hari kubaho n'imbera y'umwana kwirirwa ku computer kuva mu gitondo kugera ku mugoroba. Omukoro gwo gwishirwaho umureberezi w'ubureberezi bwa Muhabura Right Reverend Godfrey Mbise. We have a vocational training center where both male and female benefit. The women ministry of the diocese has in plan to develop a skilling center. Omakura gandi umureberezi w'ubureberezo bwa West Ankole Right Reverend Johnson Twinumujoni ajumirira abarukunagijira abazire babo abatarukumanya ebarabiremo kubakuza. Bishop Twinumujoni abira rya mukoro ogwo kugaruka umabiragano by'ubushwere bwa Reverend John Kakuba na n'umukazi we Violet bwa nyuma y'imyaka nkaganebero bashwerine umureka shenshero mu district ya Mitoma. Ubushwere bwanyu obusasirana n'okukumisa umwikaye kandi aho kumusezera ukazakora kumusezera ko kwakuma bara tukozahare ndijo iyo kumusezera kumusezera turahano no kumusezera ko kumusezera ko kuguma bakazasiga atofara undi zekorera mu yobereza kwani kureba mwejo bitangaza mumbaze ndero ntabwo kumbereza umukazi bamara imyaka nkaganira kandi mukama akohereza abana mushanga. Bwanyuma Bishop ashire n'umaka gabo yegurenje y'abana babombekire konke kindi nyo kinkumanya ekiyana asimira ruhanga ni itwe kitusimira ruhanga no kumuho mukazi w'ubwenge. Mama wanje wamureba toka kibangwa ino ubwenge ramwe no kuyagira mu ishomero hinkumanya ko no mukazi ari calculating ebigambo bye. Twari umushaka kusima Bishop wa West Ankole wa Right Reverend Johnson aho kugira ngo twagize kitekateko cyo kugira ngo tsime muzeyi ayijuke myaka
2 omushwere yatwikiriza yisha kandi sima omugurusi witu Reverend Kanu John kukuba abo kugira ngo akatuhera tushomire. Amakuru agagasha kwa keta tuzarirwe na Ben Muhozi. Mwebare abanyamakuru bitwaza kumuraho tugaruke n'icweka icya kabiri. Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Kurukubujwire je turkwitaga no kugamba aba original garments bari sirimpinduko mu kujwara nibajwe kabashija nabojo hamwe n'abana na perfume zone bine suits z'umurembe ezimbaga eza office amasata gagumire na t-shirts empare za office hamwe na za casual wear denim jeans hamwe na shirts jumpers na sweaters z'umurembe bine na shorts hamwe na belts enunji abarkwenda vests boxers hamwe na socks original shiraba original garments abashija enkito zanye nunji is the original is our office sneakers hamwe na flats original garments nibashangwa hala Grand Mall Mbarara City a High Street ahamwarugo kubanza room namba ya kana note mshanju 82 emwe mshanju mukaga note na note mshanju note emwe mshanju mukaga note everything kubienda Penkoni yakwera utamuye umumudu nokora ekikire wanyompenkoni nushumura kushemererwa urubunuzi na nobusinje nuenda kuchamuka mpenkoni igenda yakintu cyo kunywa chonka mpenkoni ne kwamani uhindiko mushije nyishija mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje tere kuteza hangova narisho kuterwa umutwe sinza kutambura ngasinyode kumpenkoni ukakasi kwata nawe nywako tunge chupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga iwo mushubuzi terasi muzitezi mpenkoni wakinkorire Skylight Hotel eresora uhereza bwo murembo muri Mbarara City ahiba rukwereza breakfast ngakatogo omelette Rolex shumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe nibateke nkoko embuzi ecenyanja muchemo obushaza akaro ekitoche echozi emondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa nikigenderaho hey manya bino buraro burunji bwo murembe aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera note mushanje mwenda 18 58 38 ninga note mushanje note mukaga 36 Mothers of Africa. Mama, will I ever be the best daughter in Uganda? Well, you've got to be like Agacencwire, staying strong and go on so far. Never give up till you reach your goal. Okay, Mama. I'll be strong and go so far. Lasting long like this geisha bar. Strong and last long. Like geisha. Manya gange nze mugerwa Yoni Bulega mbera wantoni mukono wano mu kifo kyenjini nyini we mpangulide pikipiki eno kakati bakama bange engeri gye mpangude mu pikipiki eno bakama bafabe mu kyeni bazene promotion ene yakola tune era mbadde ndi mukulya kamene ngamba kangeze somukisa gwange nempita kiyambi wa MTN na nyambako nanterako nusu 10 ku account yange ya MTN ya line yange nangulira akakola tune angulide kanne yanziza na ngamba guze kashiba era wamaze okungulira akakola tune akakashiba
ne bakwata ennamba ne bagitaba mu bululu bwentyo MTN olw'okuba nti mbadde muwanguzi wempangulidde mu kunyeenya nempita mu kalulu bwentyo nempita mu bakama bange era nga neeyanziza nnyo neeyanzege ddala MTN oye MTN kya ddala ebya MTN bya ddala ensi eraba enjuba ekyayaka piki ndikutte misana neeyanziza nnyo ddala abe MTN. Manager ogito wagito konka batu mu kidara kabatakagiremu MC takiziri DJ atumwe na wiring ebyoma tugumisize shanki ibiri bantu mwareka turgo mu muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngo okushara cake ni shamushanju nizeze nyine byo ni shara cake tukazakunywa mbogo nawo pensiyo na nesente konga tanywire mbogo nikushekerera nikuteganisa wenda nigende mbogo yoka oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekolera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje wekozesa momo n'obuyina mani g'okutunga ibanja juba hatari okuteganisibwa abasimu yawe imata star 1 star 5 hashi okurondaho aha miringo etagemwe n'emwe ey'okwehora obase kwehora akasente wona iwakendera kandi sente zako olyo noshashura ibanja nobasa kwoniserezaho uri gukozesa momo advance ekyo niyo momo amana gari kuretera kukiraho. Hayes Recruitment Experts Jobs Abroad n'amashemerwa mingi nabatabarusi yabona abafuna visas bakatambura kandi benjera kubanyisa abantu mwena mw'emihendo yabo ebachazire mpaka miliyoni 2.9 mega discount byona biwire harimo visa air ticket emishana mirungi munonga okora cya Kenyonyi omu Dubai emirumo nkaba customer service airport security aviation stewards a check-in agent, landing grounds guides, and aircraft cleaners. Okuhandisa no kwabusha ahamirimo yona ahamataji gabogona. Esimu noti mushanju ina note emwe ibiri ishatu ina itanu mukaga ninga noti mushanju ina itanu ninga noti mushanju ina note rukumi. tugumiza mu namakuru ba delegates aba babiziro kutero bururu bwabo kuronda abebembezi b'abakozi abatari mu bibina okwetorora burenge rwizoba omwe bazyogo bayesharinga barukwenda kaciko karukuteza bururu okubahereza sente zabo ezo kweraza hamwe no kwerondera ebyo kurya abandi benda bakwate sente omungaro kutarukuraro mu hotel ezakaciko kebyo bururu kabarondire. Badelegates abarukwika bishatu kinana okugombyanga bishatu ebirukora burenge rwizoba bababizire kweshijuma kutera karuru ako kurona bebembezi babakoze harengo rwihanga bitu barwo mu mbere mu abaziyogu barukwatombwite akakiko kuteza bururu bagumuze ngo barondire hotel ye sente nyinji kandi tariho byo kurya twefune ho kurara abara bahereza accommodations babaze naba abantu bahayire sente bakore refund alohe diro webaho neyanga ito abadelegates tuli bantu bakuru tukwenda kweraza tumwenu echo kugira ngo turondere kurara abantu bakije babukinga rooms bashura mu hotels ebiro bishatu hati wagira mu ruriro binaho kubiyamba kandi bashure sente umutezi bakubasa kubagaruza sente so it means ngo already wamuteko mu loss aba bakwate pande barukora ko butashemerwa bagumize ngo bahe sente berondera kurara ahi barukubasa kuboneraho no cyo kurya bitu kutarukurara kwe accommodation information y'abatereza election officer yatereza no kugira ngo abantu bonana baza kubakomodatinga ecuro cumwe kandi cerizo babahereze na breakfast yomwe so okwetongwika kuba abantu abari hansi delegates bitu nibebuza abantu abarigire masindi bariro mu rumbarara akuba tokarga masindi ukazambaruka kwata shaisha tuzakashisha kiri impossible tokarga bundu bujo na rikisoro ukahikasha shaisha teza bakwetire so bariro mu nchakare twamara karuru nibazagaruka bararomu so meaning baza kumara umwe biro bishatu kandi election officer yatugira ngo accommodation yainde neya izobanwe cyane twita bamwe batangira kwijizo bari arimo abazi bandisizo bararo mu town basura ku marebe babiri electoral commission yone bagira ngo bate kurara ku hotel zezetire
kandi kuri abasasire batakubasa kuba refund abakozi abatebekanyiso go mukoro turabire considerate ahabo kuba to kunjira ngo umuntu no bwamiso mu rumye mutwara 20 akarara naye hahamura akine cyarire aba electoral commission tubakahire official communication irukore kenshongezu kugira ngo bazigarikemo twagambaho na Robert Bine urukuru kuteze bururu mu rubanjo rwizoba kandi ibintu byatugambira hanshongeje provide accommodation for you to transport you, and the rates are not the same, they are varying. We have rates and we're going to communicate those rates, and to subsist you for 2 nights, a subsistence allowance of 2 nights. So that's what I have within the budget. That's what I have. That's what I've communicated, and that's what I wanted you to listen. Our TV West in Chelsea. That's okay. Tugumiza munamakoro ishabarisa owitware ryambara rambatiwe no muca yasima abicigombe ca amuda abwentebe kanisa ejenderiro kwera abantu kurabira umbuhereza obwe byamagara ebigambo bya Archbishop Lambert nibyijeho bwa nyuma y'10 z'abantu okwejumbira omurisisira rwe byamagara okubasa kucebeza indwara zitari zimwe na zimwe. Omukitambo kya misa ishabarisa Lambert binumuca yasime mirimo yone yentunguka eriyo nekorwa ba amda kandi ayina amatsiko nk'ikija kweraho ebyanga byinjo mu itwareri Aba amda kugira ngo umwaka bijahanya mutanga wabanyamutanga nyago bakashaka abanyamutanga bakashaba kunga bakabata biteka bakabatine biteka byabo ikizaguzo cy'umwaka ugukwera umwaka gw'amatsiko bakashaba mwabikiriza mwe natumurya mu izina ryabo muri basima tine mugarukiro omurisisira rw'ibyamagara rukoze rw'aba amda enkuyanja barwetabirwe nko kuceberwa indwara zitari zimwe na zimwe umurimo Archbishop yasima muyija mukampu karavani ya murije mukora mudayisizo mu buri mwaka konga wenki umwako mushazire mukijanya mutanga mutarufiteka teka ngo mutina afiteka teka ngo nekiro kikuru mu mwaka gukuramaga mukama wa mutuma wa mukama waba murikire nturuka Kampala city tuja umbarara city umwehora mutaho so we are home. Your Grace, Amda Caravan is an annual event etugaruka kuruga etukuzarwa kuhohereza, and our activities are anchored on the 7 pillars. Our first pillar is unity, okogita hamwe obumwe, ogwa kabiri spiritual development ebumutima orkwebembera bakatucho mu Uganda kandi ryo muhezi wa mukuru wa Vision Group Gervais India nabo yasima ba amda ahabwo murimo guriyo no gukorwa na mnongo mu itware ryambara mbere ntakwenda kumanyisa ngo abagitandikire they are more amda than others mbere nyenda ko abantu muhimbo bamanye ngo akanto katandikire karikace kakakura kahanguha kandi the star is still rising bwenu mwetero mungaro mwebare mnonga manyako okura ukakurira bona bakakurimiraho mwebare kuba smart mwebare gukora imirimo yanyu abishiki bitu nabozo bitu abo kutura Kampala mwebare gukora ibikorwa emukozire mukakira abagenyi umukitindisa mwebare kubarisa erizo kunana hariya hakiyungu na rebibyo kuri byo baremere enyamazi baremere na bazitwarire mpunu mwenu mwebare kubarisa bakiguta kandi bakasazi amakuraga gashakwa Ali Waswa webare waswa owabireho Minister w'ebyesente Professor Ezra Suluma yashaba abebembezi bamaramizo okutandika projects eziri kurugamo entasya ebyabigamba ha mukoro gwo kutomurisa wandija Church of Uganda Reverend Leonard Ninshaba omuntebe
gabaga ry'amashemerwa okuzina hamwe no kutagurira hagati y'ebyeshongoro by'okuhimbisa n'okuramya mukama aha mukoro gwo kutoma ntebo murisa w'oburisa bwa St Peter's Church of Uganda ndija Reverend Leonard Ninshaba n'umwana n'umwoyo kwera gubariwe kandi kutakurwaho abo murimo iyo wakwasubwa hati hamwe n'ibiro byona omukorogu gwahikwaho n'uwabira minisita w'ebyempiha Professor Ezra Suruma umuhuzo wabara kutuburira akidiko nyagira ngo byanjye nshaka timu kuma yamurabe muriho nari tutariho tukumayikirabeho konka erizoba mukama yabitereza tumusime. Always be thankful. Yakwa mission oreba yakwa matunohurira yakwa amaguru yemereye sima ngo butamanya ruhanga kaburenzi ya misho. The time of ignorance is over. Amen. For Africa, yes. For Uganda, for Rwampara, the time of ignorance. Turiyo tuzo munsi ndijo yo kwetegeza no kumanya bitwehinguririze. Twena buri muntu kwari aine choncho cye kandi cyatarkwasa kwako. Kandi choncho ekisacyo ndijo buri muntu aine choncho cye konka iti ni chibi okagwe choncho kandi tachikoze. Koka nyenda kusima this time. Ronald oyisiro murindisha niteka ngu 70% of your gifts because he said aha mukorogu abiciriza bashabwa kwifubo hamwe no kwatanisa n'abahereza babo abantu bujumikirwa ka waragi abona bujumikirwe nanka ebintu kebe by'amahembe aro hariho tina amahembe jayona ngira ngo bituma bateza gentama babateza gempuno amahembe agari kubaterana garugakai ngeni zonto bakura mahembe go bushema mahembe gengi habaho no kusima okwaba kugenderire kutandika kombeke kanisa y'abana aha mwanyogu omugani makuru abashija kurwo mu kanisa ya Kigaragara Church of Uganda mu Ruhindo mu district ya Rukunjiri bahigwa kwetwaza kurunji nka Petero ebyagambwa Reverend Hannington mutegerizo byaba ryomburizo mukuru bw'abashija be kaniseji baba nibijwe ciro cya Petero winchiriza Kristo no ishakwiri ngo muntu wamani ateze shaha ruhangana ashururira na Petero omoyo namwishaho okumanya Kristo noha Petero nomwe ugo wabasize shururirwe Petero necho kugira ngo abantu amashomero bakateka mugona naga gavumenti atwagareka twareka garwanaho gafa twamwejegera twateka ngo abana nabona bachi nabagafumenti ateka egwire okushaboku kwahikwaho n'umuhezo wa RDC ahabwa district ya Lyantonde Venancio bagatireyo iyo mugore yampereza umurimo w'ubundo kundamukore yampereza bwa deputy RDC wengenda kubasima ejini support yanyu ahabwa TV West era akiza na Dan Basibye tugumizamo n'amakuru umuhabuzi wa mukuru w'ihanga ahanshongeza mobilization omucyange cya Rwenzori na Toro nashaba abantu ombyangebi okugumisiriza President Museveni ahabwebyo ebyabaraganise Misa chikawa maruku gambebi nubwarira ryo mugenyi mukuru hakuja guze myaka 45 kuhekanisa ya World Evangelical Ministries etandikaho kandi abantu bingawe mbabaza presidential pledges bete kwenda kubamanyisa nico pledges za president araganiza abantu rubzara baziri nyingi ezire twira kasumika koto naija sasora estwaro wire okwebyo kukora bingi kandi byaraganize bingi bemwaha bintu bi President Museveni yaraganisa mu Rutoro na Bunyoro harimo cyayi cya Buhinga Industrial Park uruguto rwa Kayijura hamwe n'ibindi n'abadesozi murore mwamanya ebintu ya president yaraganiza abantu ukomuswera listezo forwardinga zikaho president wihanga reno ukasobora kumaririza amabanja ibintu yone byaraganiza abantu
ebigambo bya Kawamara nibyijaho bwa nyuma ya Pastor K.L. Dickson okuwore ko butashemererwa ha cya mukuru w'ihanga okubara kushyikiriza ebyo byona ebyaraganize. The president promises things and never fulfills any. So I think our people have a choice. And that's how they will do their choice. Pastor guhona najomerera bebembeza omu byange ebi obutata mu maani omu kukora tere byaraganisibwe. Omuganda ekitongole ky'abajungu kya Christian and East African Equatorial Development Trust okorogo muri USA kikwataniise n'obureberezi bwa Bunyoro Kitara kikwasiza obureberezi bwa Bunyoro Kitara project y'omwane oguri hari hika 36. Project egi neshanga omu kyaro kya Butimba East mu district ya Kikube kandi katandikwaho mu mwaka gw'2020. Tuli supposedly kuba ntutayisa omwani gundi tuhanding over next year mu kwa kabiri baitu habo kugamba ingu tukarora diocese yetekanize kandi twenkasidi trust ebintu byokora bitukanyiro biri bingi muno twarora ngu diocese muno yetekanize twasaba tukagenda mu bishop obu twamugamba tunekitekerezo ngu ko munana tubentu maliro officially kandi twanding over kusima bwabona bateka mamani abateka mu bwira abateka mu bitekerezo abateka mu sente kura ngu yazoka nkokwe kuzoka. Dickson Muhumuza omumba Kristayo kandi omutura wa Kidoma yashaba obureberezo kubakora rikorro y'okusomwani ahabwo ko bamwenje omushicweke eki. Twishimire kandi abanyawamba bya mbere project eri twishimire muno titujja gobora project eno no ebatukwasize iyo mwani eri nkuru muno nkaitwe halitwa abakristayo bororezi babunyero kitarabo kuba ejja kutukonyera ku gazi ya entire yaita yobororerezi. Right Reverend Jacob atirweho umureberezi wa Bunyoro Kitara nagira ngo omwana ogu gwayegita hagundo guhingirwa mu marisa nikija kureta hintunguka ombureberezi obo. Sincere omwani gwaitu nokiro mukasumi ke kiyanda hamuna irrigation scheme sa government kutukonyera okutungira factory runde kyoma ekikusobora kusunsura kuyaho isusu amwani niko tugutunde akasente ke yongireho. Gasha kwa Jonathan Tsingwire na Ambrose Nuwagaba Katoto. Mwebare abanyamakuru betu twaza komeraho nitugaruka. Oino mukoro nkembaga yo kugitwa okwinjira graduation okusima enchiko za AGM nemikore ndijo yona abatina events bakuretera obuhereza bw'orurengo rwensi yona obwa decoration mega tents hamwe na tents zebike bindi byona akasente kenshiko. Tina events nibashangwa achombeko echa Central Market room number 17 ari Mbaguta Street omuri Mbarara City okumanya biri kukiraho tera noti mushanju mukaga hata noni itano chenda na mwenda ananeina. Tina events nito twengo muri burengero rw'izoba abino buhereza bw'umurembe. Katochi ino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi okurugeri izoba abantu banje tibarigaruka kugire nako hamutima byaguma bina mashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya ecya katochi mugume munywecho katochi ino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi ine chama chayo muhute katochi yerya hamutindo. Katochi alcoholic drink inuzire kandi teri kuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho
Chibaya Youth Development Sacco abakugo mu kurwanisa obworo okubika sente hamwe no kuhereza loan zahanshaji nche bakuletera voluntary savings, group savings, institutional savings hamwe na junior savings. Dero twahikacha loans bakwinire business loans, agriculture loans, border loans, school fees loans, emergency loans, home improvement loans hamwe na women and youth empowerment loans. Bashanja muri Stagata Trading Center Nyakayo Mbara City ahitaje rukuru bina matajo muruti Koranoria hamwe na Nyamitanga. Ebiri kuchiraho za website www.chibayayouthsacco.co.ug ninga tera note ibiri note chenda nemwe abiri na mshanju nkaga na mnana ninga note ishatu mwenda ishatu ikumi ashatu nibiri atano na mwenda. Chibaya Youth Development Sacco, Unity and Development. Abantu baburengeje ku izuba mwina tubeta ahagwa katanu ibiro bitanu byo kwamwenda okwija kushaba hamwe ibyo aruna kugocijuma nyumanye biri kubaho nyumanya hangi yakora muje tushabe hamwe kandi tuza kuba tusibire okusaba kuti mutano ko kubanza mpaka kusoba katanu tuyehebye byaremire kandi moya kanaza kuri byamani muje mwene hanga batuheruce muje tushabe hanga tusimire. Attention all medical students, nursing, allied health students, health professionals, and anyone passionate about human health. Running is a process. Medicentia New Book Stock brings you a brand new stock of must-have medical books authored by experts. These books cover essential topics including diabetes, marital care and hypertension, high blood pressure for those with the disease at risk and those with patients with the disease, human anatomy, physiology, medical mentorship. And that's not all. Each book comes with a flash disc loaded with education videos to enhance your running experience. This is the perfect time to get your own package and boost your medical knowledge. To grab your copy, call on 0393 248994. Medicentia, where science meets knowledge. Samson Kitchenware bakuretire ibintu byo gukora somoko wawe kandi nangwa no mu mahoteli. Bakuretire cooking dishes, bakuretera ne dishes zo kuyamba kusavinga muka yawe ninga sho mu mahoteli. Bakuretera za frasika ezigumire ezirabasa kubika cyo kunywa ninga cyo kurya ukumaresha habiri nina no mushobo. Imwe bari mu business ya juice bakuretire juice dispensers, bakuretera ama glass original, bakuretera na kitchen electric appliances. Ebintu byone berakoze sibwo mu ciyungu kandi berakoze sibwo amashanyarazi. Abo baraguze biri original byonka. Samson Kitchenware barashanga mu city yambarara ahari Mbaguta Street for building opposite na Central Market. Baraguza kamwe kandi hamwe na wholesale. Okushubura no kumanya binji 0 mushanju 08 08 amazina ndi John Patrick Byaranga hazo kumanya kuturumu ahatwina masarazi awejo ngizi ntarukumanya uyen 12 fresh sore kisa aho naho nkazo fresh sore bamba sore yabo kongo mukozesa eyine birunje byeyine sore yabo tekukira korarara aha ni ndise nkoko sore ni njukozesa ku blooding nkoko nke 15 15 shanga ziri mburuda mweniwe oasaruni abamashomero abamaduka abazafamu n'abatunzi b'enkoko banyina maka abamabara na za hoteli tunga sora ya fresi rero kora magoba ijuka nguni bagikushumikira bagikanike kandi bagaruza mekiri kusisikara aho gabusha free evri kuchira hotela noti munana noti hasha tuna mkaga hatano na mshanju ngaga ni 5 eyabusha Chuchumura kabozi komora kabozi Chuchumura kabozi tuntumure stressi Tuntumura burwiro komora kabozi Oshemezo mu wife, oshemezo mu husband Komora
kunywa cy'akabozi multivitamin drink kitasiyo munsi y'amagara marungi nikuyambaho kwigura emisi kireta amana masiyo mubashirira hamwe n'abakazi n'endijo megasho kwata akabozi multivitamin drink otuntumure cyubaro na stress eco kunywa cy'akabozi multivitamin drink nikikorwa bakabozi health products limited cyamibwa UNBS kandi cyoroho mbipimo bya milliliters 320 omuduka supermarkets hamwe n'imotoka z'abakabozi okwedorori hanga ryona okushobora no kumanya birukiraho 0702 15 81 nitwakira omuri rwambara suits umwanya gw'obugwaje n'obuteka omuri Mbarara City hati twigwireho conference hall eyo mutindo gwa higuru enibyo kwejunisa omunchiko nka projectors no kurire kitongore no endo mwanya gwo gukorera muza seminar board meetings n'ebindi omwanya ni Rwambara Suites Conference Center twine bishenje byo kuraramu ebyo mutindo gwa higuru munonga single double hamwe na executive suites ebara yo mutindo restaurant n'aba chef baronje munonga nitushangwa ari proti 14 Mosque Road Mbarara City esimu noti mushanji noti 3 58 nshanji na mukaga anana munana ninga noti mushanji itanina noti emwe hashatu nemwe nshanji nina. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro and Mbarara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. Iri zuba nza kutayire cyaro mufite utosha kakuba kuriyo kwesima no kushemerwa. Ombirabira imanda zitazi umwe na zimwe n'ibyanga bakabateranira hamwe kusharura ibishaka by'imbere konkebere abakugu omukampani ya mufite bagitse birungo byona omukindi kundeka mwana wanje takiruho kuteganiswa mufite habo nirwo mukushakira ibishaka bitari umwe na bimwe okutambe ndwara zombe nkobhere okweyagora ombirugona gubaje gubereshera omwana nabasa kwesiga mufite habo gel aloe vera avocado ningashe papaya mufite okweyesiga izoba ryona. Yeah, possible. Looks like whoever drops the ball buys a Pepsi. Go on, Jack. Sonny! Saved by Leah Williamson. Wow, Vinny Jr., game over. Wait, there's only one Vinny J. Pepsi, thirsty for more. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wherever you are, whatever your reason, it's on SuperSport all season long. Get and stay connected to DSTV Compact and GoTV Super Plus with Kawiki available on DSTV and GoTV. Yeah, possible. Looks like whoever drops the ball buys a Pepsi. Go on, Jack. Sonny! Saved by Leah Williamson. Wow, Vinny Jr., game over. Wait, there's only one Vinny J. Pepsi, thirsty for more. At Advanced International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691.
wekozesa momo noba oyina amaani g'okutunga ibanja juba hatariho okuteganisibwa aha simu yawe yimata star 1 star 5 hashi okurondaho aha miringo etari emwe n'emwe ey'okwehora obase kwehora akasente hoona ahi wakendera kandi sente zakuha oriyo nooshashura ibanja noobasa kwoniserezaho orikukozesa momo advance egyo niyo momo amaani agari kukureetera kukiraho. N'abaramusya ninye Didier Drogba omubaro gw'abantu abari kwingana emitwaro 25 nibafeera muri butandu hangutu za Afrika buri mwaka. Eki nikinyarekereza ahabw'okuba butandezi nizibasa kwerinda kuratirenda jireji kwerinda butandu ijuka ngu tihariho omuntu weena otari kusinda yaheza kunywa marwa otanywa marwa okavuga korabe wanywa banza uhumureho kace osinduje otakayisi kukunaba okunywa kawa ninge byokunywa ebiri kuhamani nywa no gwejendesereza wabo uri ha muhanda kuraterebera jiru ebiri kuhebwa twena turi n'amagara gitu twetantare butandu ahanguto za Afrika. wakozesa momo noba oyina amaani g'okushashura ebi wagura orikozesa simu yawe hatariho kuteganisibwa yimata star 1 star 3 hashi ningasho scanning kodi kudownloadinga momo app kushashura ekintu kyona hariho kuteganisibwa na change kandi ekiri kukiraho sente zakuho waba oyine eki ori kushashurira noobasa kwongera hazi waba oyine orikozesa momo advance egyo niyo momo amaani agari kukureetera kukiraho. Muzamu n'agacenjere abigara buhwejo T-Farmers Sako ningashe igabo bigwirita Jerisia umutawuni kanse ya Nyakashaka mu district ya buhwejo okusya hiho buhereza ombantu. Abigara buhwejo T-Farmers Sako igabu bigwirita Jerindo mu tawuni ya Nyakashaka buhwejo okusya abantu boko buhereza bwarone n'emiringo ndijo yo kwetungura ku bingoboro. Mene turi kushaba uburinzi dushaba obuhereza burungi dushaba okukura kwa bankeji dushaba okukwatanisa unity is strength dushaba ngo abakozi bakwatanise banzurura ngo mugizere cyetembo komponente kargo wanyu ngo kuruga Kanyakashaka kuza kusumuka za factory ngo ncebarusye tuzere tugera ngo mugure mugabo mubike muguze mwagera ngo numuruha twagira mbodi twadeka twadiscussing twahana amagezi twagira ngo Nyakashaka tukateka yo branch rero kuriya tukasigayo outreach kugira ngo abantu okushaba kwabo ukashira aho twatwatarike 2018 nimporanye no kwesima kugira ngo tubentshinga ebitabo byitu byesente okwezi kwa mushanje no kukwira bo kwa munana tukahwiretse bankezi igaramwe T-Farmers Sako ebire eyemerire aba member emitware ebiri na ba member shanje na munana ngweni ebiri shanje na munana ebasekweza loans zukwingana bilioni 11 na milioni kaga shanje. Aba babandizo kutambura no kurangirira okubahitya abantu becangeci obuhereza hihi abebembezi n'abatura becangeci mbasimira bayigabo Sako abo kushikirizo kushaba kwabo kandi bashabwa kukoresa je Sako yabo abantu bakashaba ngo obuhereza bw'Kenya Kashaka kigarikamo aho mu tawuni kurga factory kuriya kuja mwatwukiriza mwakitukora so nizima munonga okwaza kuciteka teko yaba customers banyu kandi mukabukura sira kandi mukaburikiza mukabuto mu ngoro hati igabu yabaisera obuhereza obwe mani bashaba bakwamba basa mwizaha twesende mugore byapa hati mwije muganigo mutwaranseje ekanisa ningekerezi ya ningo muzigiti worwo musalamu ngo warareba iramizo rya kwika hihi sima mukama ekakajira ngo nikimu ekakabiri eduka ninga bank
nkuwarera byakuza hihi obwe no guhereza osime mukamu nsaba umugisha gwahangaza tito n'omwana n'omwoyo urupera dutwebembere duturindege indabebembezi bitu umugisha ogu utakaturwaho ahubwo umugisha ogurahangahereza kayongeraho ubusasi kureka gutungisha igabusako eshikiza amatajana garumukanuka nyakashaka umurubuhweju kagarama umurintungamo na meini umurubutare camuhunga district ya Bushenyi gashakwa Ben Muhozi webare Ben Muhozi tuzakuzo mu makuru ageby'umsano abantu mu rurembo rw'ambara bayegeta ahabyanga bitari bimwe na bimwe okwiruka n'ikigenderwa icyo kurwanisa indwara ya kansa okwiruka oku kutebekanitsibwa ba Rotary Club bakwatanise na Centenary Bank kandi aho muri mbara okwiruka kwatandikira omukiyanja okwiruka ko kurwanisa kansa n'ingashi cancer run no kutebekanitsibwa ba Centenary hamwe na Rotary Uganda n'ikigenderwa cyo kurundana na sente zo kombeka ecombeko cyo kujanjaberwamo abarwire ba kansa ahirwaro rya Nsambi muri Kampala yona ninga Uganda yona na Rotary Club za Uganda zona zirukanga main run yeri Kampala akororo nebibuge bindu byona birukanga ikigenderwa citu no kuraisinga sente tukombeka ikitweta cancer center omuri Nsambi ya hospital so far twarizingireyo billions nkamunana esente zibiri zasigireyo ne billion nkina abari kutureba itwenga Vision Group basharamu kwegitaha Rotary Club of Uganda omuhururu yabo yo kubasa kurwanisa endwara yo kokoro no mukimanya ngo endwara ya kansa ebire common munonga abo kubitwa mu myaka itukura kanse kabebe endwara y'abantu abakuzire abo kushanga amagara gabo gatine immunity y'amani konka hatembere hindukire kansa ne kwatwa n'abana bato omuri sinjiro okwiruka kunayo kwatambara kurunji nubasa kubutagirwire konka umunyabuzari wone wagirwire ningo umuntu ari kukwata so mbene ureji egenderiro mu kuyamba abo bona abakwatsibweho ubugwate ba kansa so twakora marathon ninga okwirukanga uma town gona aga mahangu mu Uganda kandi te kukira konka wajimanya kare wajicebeza wajimanya kare wafuna okuyambirwa kwayo nebasa kucendeza aha kusasa bwinji abakwejumbera muno basima bakutebekanise n'ikigenderwa cyo kurwanisa indwara ya kansa omwihanga yo manyamagara ganyu kare tambera amagara nibo bwege uburamu bwe bugaga kandi turukwirukangirira urwiro bwa kansa simunonga Daniel okufayo munonga kureba ngo nakundensiye okwiruka oku kwaba kuryo ko murundo gwikomenena amakoraga gashakwa na Good Fatima webare na Good Fatima tukusima mnonga yogumire nitwe aha TV West kandi amakuru ago ngo twatwinire Nuwamanya Serena Nuwamanya Loyce Gavah ntubendezo kurara kurunje eshaha zabishatu z'ekiro na You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks Kubei Dondolo. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the My MTN app.
Mushana Productions nekushyikibwaho Muju Hotel ino buhereza bwa restaurant yo murembe erukufungurira byo kurya nebyo kunywa binuzire uburaro burungi otwizi two kunaba turi kutagata Omuprogaramu egi obuhabuzi bw'omuzire n'obwetagwa Mushana Production.